নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা খুবেই লাজ লগা ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ভাৰতবৰ্ষত। যিটো ঘটনা শুনি হয়তো আপুনিও লজ্জান্বিত হ'ব। ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল দিল্লীত। এজনী কলেজীয়া ছোৱালীৰ লগত কৰিল এজন ব্যক্তিয়ে অনৈতিক কাৰ্য। এজনী কলেজীয়া ছোৱালী বাছত গৈ আছিল আৰু বাছত জাকিৰ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰাইভেট পাৰ্ট বাহিৰত ওলাই অশ্লীল আচৰণ কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰপিছত ছোৱালীজনীয়ে বাছখন ৰখাই কয় ছোৱালীজনীয়ে কৈছিল তাইক দেখি অশ্লীল আচৰণ কৰিছিল ব্যক্তিজনে। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुर चौधरी। क्या कर रहा था ये अपने प्राइवेट पार्ट को निकाल के गलत हरकतें कर रहा था। आपको देख के? हाँ, मेरे को देखिए। ये वो बंदा, नाम बोल। नाम बोल देना। नाम बोल। मैडम ने बताया है कि मेरे को देख के ही अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल के गलत हरकत कर रहा था। मैंने इसको पकड़ा है और अभी पुलिस को फोन करके सूचित कर दिया है और इसको अब थाने में सौंप दिया जाएगा।